Pemirsa, pewatasan indik galah operasional Bandara Ngurah Rai ngantos galah kutus wengi ngawinang terminal kedatangan ring galah Sande Sayan Ramia saking sedurung nyane. Ya diasun punika kahanan puniki durung mesai antuk galah sedurung pandemi COVID-19. Krama sane pacang nyemput talar sampun antre. Petugas bandara setate nyelahin tur ngelingang mangde para penumpang wiadin sane nyemput, setate nyaga jarak mewah nganggen masker. Ya diasun nakean saking wisatawan domestik, nanging saking seselah talar kepangge wisatawan mancanegara sane raw ke Bali. Ngawit tanggal pelakutus Februari warse kali tali selikur, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ninjapang male galah operasional ipun, anu ring trafik penerbangan existing. Kebijakan puniki sampun kecumpuin melarapan nomor notice to airmen or notam A0363-21. Indik perubahan waktu operasional bandara dan melalui rapat bersama pihak terkait di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Putusan inucap menaging indik galah operasional sane sedurung nyane ngawit galah pitu ngantos selas wengi, kawah dados ngawit galah pitu ngantos kutus wengi. Nyelehin saking pergerakan penurunan trafik penerbangan. General Manager PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Heri A.Y. Sikado Maosang, paiketanipun sampun memperkanti sarang bage sane mepaiketan, utamanya maskapai mangde digles anutin galah operasional sane wenten ring Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Setios punika maskapai talar patut ngewedarang majang para calon penumpang, yening galah operasional sane keuah ngicenen posana. Heri talar nugesang paiketanipun setate ngerakse tingkat layanan sane kaicen, utamanya antuk mastikayang pemargin penerapan protokol kesehatan, tur ngicenin rasa deg-deg salami wenten ring wewidangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan pos nguningayang.